perlok kan neka video kelas priang bha bau ne ubriu berkenang pocong o ulah thang ka bible ka balong ro ka tin chong ublei berkela tar lang kolang khai ka bat thang ha ka ding kumpang yi sayo sngo bahasa telah ka perthei hidon sibun ki ba chun ye ka tin chong ublei ki bala bersa ka tin chong ublei kumta kinagi briu ki lele ban penduk jaj ya kamon bat ya ka tin chong ublei Henry kumba ka tin chong ublei ka ong baya ubriu na theo hadur chong ublei kumno kinagi bro kitang not hadukat ne ban le persya ta ka bathang bat ta ka ba no ba ka bible kalong rukum ka skam Henry le kata ro kimla bat penduk pendam jaka namar ka tin chong ublei kalong ka tin ka pim ka ba ubriu ula ban penduk tang sipor Henry hadin kata kat ne kan sa imbiang kumba jiso la pat na ka jingyap lai thu ba kan ne ka jingjia la ji apa ka kontinen Afrika une ubriu ula sim ya ka bible ka bangitip ka de ka tin chong ublei ula tar lang kolang khai bat thang ya ka rekat bat kine gibriu ta ka ba ong ba ka bible ka de ka skam lene ka ba thok ka ba syukur ki ong ba de lang ba kine ki kot ki Afrika ki haban mat sibun ki jing nomor kata devan thang bat ban penduk jai sinton ya ka nama ublei chong ka bible udai ublei ba thok ba syukur kum tangi kum ki kristan tongil pendam melade ha ki jing duwai kenang ba ublei kata ya ki bat un psna thu ya ki haswa ba ka sngi jing bisar khadru chong ublei kan lap ya ki nomor kalong ka ba ya no malai na ka jing bitar chong ublei kum ba ublei la pun stom ya Saulus hakalenti hakaba ulamot ban pun stom ben ya ki kristan Henry ke jing tungsang kalawan lep haki macong o bat ula kalon hangta hadin kata kan ne ula tibru bat hangta ula kalabamut bat penban ula long penban unong irap jong ki kristan te ai ba kine ki bru ro kin long kita ki bakal la kaloi ban kala ka bamut enda uble ulama beki senang ai ro ya kata ka kristan bat satu wai ro na panta jong ki kenang ba kin kala ka bamut ban phai sa uble. Your Bible is a scam. A scandal. The Bible is a scam and naka. The Bible is a scam. It's because of the Bible. That is why Africa, we are suffering. Africa have to be free. 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 Bible is a scam. 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 And we have to be free. Bible is a scam. We have to be free. We have to be free. We are Africa. Have to be free. Africa have to be free. Africa have to be free. I'm banning this your stupid Bible. Listen to me very carefully. I am the lion. Je suis le lion. I don't fear anybody. Je n'ai pas peur de quelqu'un. I am here to tell Africa Je suis ici pour dire à l'Afrique that que God is alive. Dieu est vivant. 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 But it's not the God of Bible. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. It's not the God of Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. It's not the God of the Bible. Ce n'est pas le Dieu de votre Bible. God of the Bible is a scam. Quelque chose. This is your fake Bible. Ça c'est votre fausse Bible. There is nothing in it. Il n'y a rien dedans. There is Il nothing. n'y a rien dedans. There is nothing. Il 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 n'y a rien dedans. This is your fake Bible. Ça c'est votre fausse Bible. The Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Look at it. Regardez. This is your fake Ça Bible. c'est votre fausse Bible. We are banning it. Nous sommes en train de la brûler. There is nothing in it. Il n'y a rien en elle. There is nothing in this Il n'y a Bible. rien dans cette Bible. There is nothing in this Il n'y Bible. a rien dans cette Bible. It's because of this Bible. C'est à cause de cette Bible. Rien. That's why we are suffering. C'est pourquoi nous souffrons. If this Bible have power, Si cette Bible a une puissance, you should challenge me right now. elle n'a qu'à me défier tout de suite. I said, J'ai dit, men so tebe. mais ils sont table. He doesn't know any God. Il ne connaît
aucun Dieu. Duncan Williams. Duncan Williams. He doesn't know any Il God. ne connaît aucun Dieu. This is your Bible. Ça c'est votre Bible. We are burning it. Nous la brûlons. We are burning this Bible. Brûlons cette Bible. We are burning this Bible. Brûlons cette dedans. There is nothing. Il n'y a rien dedans. There is nothing. Il n'y a rien dedans. There is nothing. Il n'y a rien dedans. This is your fake Bible. Ça c'est votre fausse Bible. The Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Look at it. Regardez. This is your fake Ça Bible. c'est votre fausse Bible. We are burning it. Nous sommes en train de la brûler. There is nothing in it. Il n'y a rien en elle. There is nothing in this Il n'y a Bible. rien dans cette Bible. There is nothing in this Il Bible. n'y a rien dans cette Bible. It's because of this Bible. C'est à cause de cette Bible. Rien. That's why we are suffering. C'est pourquoi nous souffrons. If this Bible have power, Si cette Bible a une puissance, you should challenge me right now. elle n'a qu'à me défier tout de suite. I said, J'ai dit, Mensa Tebe. mais c'est au terme. He doesn't know any God. Il ne connaît aucun Dieu. Duncan Williams. Duncan Williams. He doesn't know any Il God. ne connaît aucun Dieu. This is your Bible. Ça c'est votre Bible. We are burning it. Nous la brûlons. We are burning this Nous Bible. brûlons cette Bible. We are burning this Bible. Nous brûlons cette Bible. We are burning this Bible. Nous brûlons cette Bible. We are burning this Bible. Nous brûlons cette Bible. And listen to me. Écoutez-moi. Africa, L'Afrique. freedom. Liberté. Africa, L'Afrique. we need freedom. Nous avons besoin de la liberté. Africa, L'Afrique. we need Nous freedom. avons besoin de la liberté. Africa, L'Afrique. we need Nous freedom. avons besoin de la liberté. Africa, L'Afrique. we need Nous freedom. avons besoin de la liberté. Duncan Williams Duncan Williams can never challenge me. ne peut jamais me défier. Johnson Suleiman Johnson Suleiman, is empty. il est vide, nul. Zéro. We are serious. Nous sommes tous sérieux. This is the time C'est le moment that Africa que l'Afrique have to be saved. doit être sauvée. I said, Je dis, this is the moment ça c'est le moment that Africa que l'Afrique have to be saved. doit être sauvée. This is the moment C'est le moment that Africa que l'Afrique have to be free. doit être libre.